Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah maghrib, wabil khusus ibu-ibu majelis taklim dan seluruh tokoh masyarakat yang sempat hadir. Alhamdulillah pakai gunai waktu cek dek palawangan na mga ribi isay narik ko tomak bila waktu cek dek ni tapi ya ko tomak bila kualitas nilai malah dak maraja nilainya. Jadi ya tu waktu Pak Bu ang kami matutu waktu na istimewakan pong Allah Ta'ala. Jadi itu ampai ya ketoma bicara keistimewaan pasti angka 23 agak-agak dikhususkan. Nah, makanya komeki malah kesempatan mapuasa angka puasa sunnah makanja pas sidakah angka pas sidakah wattuna makanja. Jadi dek to sambaram masidakah dek to sambaram mapuasa walaupun puasa itu makanja tapi kaya ruidi isapa ya maka dake kecik dek ijama namanya lolonga pada padangkangi maka dek dek binabalu namanya kasarona itu. Jadi ya rokok agama tak angka. Jadi angka waktu-waktu na istimewa ka pong Allah Ta'ala. Termasuk situ ngena angka 23 pak dongeng, angka 23 sikiri, angka 23 surah dan ayat na istimewa ka pong Allah Ta'ala. Makanya Bapak Ibu sekalian upasangi 5 surah, angka 5 surah mestinya selalu dekat dengan kita. Lalu 24 jam mesti kita baca ya roh. 5 surah. Yang pertama adalah suratul mulk tabarakah. Jadi ya tabarakah usahakan tabaca idi manisaparangi waktu ke waktu nang ka waktu tak baca. Ya ko pura subuh ta sampai sebelum subuh moto matahajjo pura asara atau pura mangaribi atau pura isyaidi manibawa. Yang penting dalam 24 jam pura kita baca cicam. Suratul Mulk. Magai nasabaya suratul Mulk maka day nabita surah Al-Munji'ah. Ya sange Al-Munji'ah parisay dari asap kubur. Jadi dia itu gaga pacalang tapaya tu masih jadi lolong. Pacala kubur. Ya ko sakarat kam mancaji ampunamu. Tapi ya pacala kubur tapaya roh. Yoloy, na iya na suratul mulk untuk supaya dia nak naki pacala kubur. Itu. Jadi usahakan tabacai idi manisaparangi waktu ya. Kemudian yang kedua surah Yasin. Ya miko istilahnya biasanya ini ialah si minggu mi. Ya nawan ni Jumat mak baca Yasin. Cuma biasanya makor. Jadi makanya itu surah Yasin sebenarnya patola abala. Pak itu Nabi ta wani-wani na baca itu surah Yasin. Tapi angka tahu panrita maka da iya ko deni baca suratul mulk tabaraka angka ko tu capak na sampajange ko to matahaya ko pura ni baca fil alamina innaka hamidun majid. Napa engkau kutupak doang Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Maka dari Nabi ta usika ya Muaz la tad'anna fi kulli duburi salatikum antakula
Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Maka dia Nabi Muaz lau pasak ko aja mututu itungka sampai jam. Jadi semua sholat sampai jam perlu sampai jam sunnah. Antakula kecuali mubacai Allahumma a'inni ala zikrika put tabantu ka kasi untuk si mata maringera lokoridi. Wa syukrika tabantu toka untuk si mata mancaji atas syukuru lokoridi. Wa husnil ibadatika tapancejenga nga iya pakasiwengi ujamaewe pakasiweng yang paling terbaik di sisimu. Nah sebab dia na suku je kasi bateku jamai. Ya naro nak kada nabi ta baca lalu ya ro. Ya tu ampai ko pura ni baca fil alamina innaka hamidun majid. Isambun ni ya ro. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Tapalak mau di? Ade. Iya sia tu. Iya. Napa angkai monrin na ya ro. Engkau mau pay monrin na ro ci di pak dongang na surutai nabi tak baca. Allahumma inni as'aluka min azabil qabri wa azabi jahannam wa min fitnatil masihid dajjal wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Malampe itu ya roh. Jadi Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri pun milau alin runga nga lokori di pole keri pacalan na kuburu wa azabi jahannam pacalan na api neraka jahannam wa min fitnatil mahya petanna atutungal lino wal mamat siba petanna amatengang wa min fitnatil masihid dajjal makoto paropema petannana dajjal iya roh Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri siddi wa azabi jahannam wa min fitnatil mahya wa min fitnatil mamat wa min fitnatil masihid dajjal 5 yilau pak dongang mabeku-beku ya palak di na palakmu kah papu imang marepa ma sitongan na pa bu kene deu marepa lawu kirengi nasaba degaga manawattu ya lagi sila loko letu pole tarakang jadi agak ini makanya mudah-mudahan nanti saya bisa tuliskan nasaba pokok iya pak iya na senjata tadi selengi nasaba ukumanang iro Allahumma a'inni ala zikrika iya na ro biasa ko tome masampaja ina napay manang ihayi ngerang iro de na may ngerang napay sandala yang kamana ni sapingeng kaniti kanimano napamanang aje mukba akada magaje ko tome masampaja napamanang mukba iya na ron na rupa doang ro yilaw Allahumma a'inni ala zikrika bantu ka puang untuk meringeral koridi apa iya ro paringerangi puang Allah Ta'ala makatanibi ati puang Allah Ta'ala makatani toncina iya ro buka tutu iya sangi paringera puang Allah Ta'ala jadi ya kuidi mimelo maringera detulay yana tanya puang Allah Ta'ala patamayang hidayah detulay yana tu ampai ko to me masampaja ngaja na tu maciga makadame ka mewai balisi makadi de mulai mewah ka jadi aja takara meka mewai de illau alin rungang loko pong Allah Ta'ala jadi makada meka mewai setange de tulay 5 sab 7 sabui taung setange makasiwiang dega agak dapi ibalisi dega agak dapi pakasiwian itu ampai asasil asan na tu asasil tu asan na ibalisi isuro man tu suju ko nabi Adam na de na melo suju ampai lanti iblis gitu punggawana tu malaika dega gatana si jakamo okolino de na pura non risuju masung pelori pong Allah Ta'ala yana tu ampai makada tau pandrite hati-hati ko tan namo tu maga kanja na ibadamu narek kumaborro ko pada balisi ko to korana katapah itu jadi iya na roborroe ro paralu ipatade apa iya balisi de na gacau pakasiwingi de na gacau namo malaikat Jibril matili-tili tomita
Nasa dendro let dapi beli siapa si sabu itu maka siwiang ko lagi pamulangin ya kalau ko lagi kedua. Apa dia kacau pakai siwiang ni. Tapi maboroi ya yang pertama ranaka. Jadi na tu ampai makada nabi talaya dahulul jannah tamangka da sekolah tipikal biming kabir. De na tama suruga tau angkai si pa aborroang ngokui latid lala natina namo pada mi rajanna kamakama. Iya na tu ampai maboroi de la da nawat di. Pak makate ka tau. Itu. Iya na tu si pak boroi na cacala da pong Allah taala. Ni apa namo ini tau lino cacatite ko maboroi. Jadi itu iya ko tahu sogi maborro badali mo kito makada kami mamuna borro iya ko tahu kasih si maborro ina dia sisa gaga tangeran itu pak angkat tahu kasih si liwa borro nah iya makiro iya jadi iya sange maborro taliwa liwa ya taliwa liwa iya naro ampai dalam kehidupan ini Pak Bu iya naro yelau supaya hati itu ditundukkan okoto ni koto mangaji tasawufu maka dia tahu pandrita deje tu nawat di ko bangga ko masampajak ko apa dia na mungkin masampajak ko kini dia na puang Allah Ta'ala maliko tepat no? Kita coba gerak pikir gimana nih ya magi di taulino na tengi maborro maka da sogi kampai maborro sogi misalnya kami gagagana maka dia tahu pandrita agama memuja memusogi maka da mak balu kak maka dia ia tu balu muda na mungkin tarala kene tanya po Allah Taala patujung yatin na tanalo ko tumak balancah itu namo aga mo balu ko dia nalo ko tumak balancah dia tu na tarala jadi ia tu sogiran na tayo Pak pasti ang campur tangan na tahu ko ini pasti ang kebantuan na tahu linoy dia tu na mungkin sogi ki dia aga tahu maka na pulu bami duit de maka na mak galung nga cocok ni ako din na mono bosi serang maga ni pa aja borro makiro jadi itu negara padangkam makoto Pak Bulawa makoto maka na Pak Bulawa matamba ako dia ka burunto ide tu gaga dia gaga ustaz makoto maka dia ustaz si maga ko dia kata moli ko kindo be macarama kan makiro jadi sinin na iya tupat disangange sinin na anu angkaya punay puang Allah Ta'ala manamotu matoro puang Allah Ta'ala jadi tu ampai dia nawat di tumabangka tumasampajan na pule ni masigi suju natako angka tau iruntuk bolong rondangi kotorewa mapelo-pelo okor mapasito po aja tapi tumak kada tahu pacilakana ya aja silau doang ngemui itu silau doang ngemui apa iya tu setange dia nanti na paja to dia tu to matanre tapak naganggu ya meto ko to metama masigi itu tapang kami tia tu paganggu meloki sol masampaja tapang kami mato o kami mati tina tu ampe to milo alin rungang aja na di mewai ya na tu nakada to pandita bacai a'udzu billahi minasyaitonir rajim angka to makada bacai kulong surat dinas ko melo ko masampaja ko makanja ni tatum ya na tu ampe ya tete ka pau-pau tu lima curita maka apu ati gato ko pura ni kamat tay napay liwat roana maju ko nasa ngo ko adepe ko anu ko cede janung manana puang Allah Ta'ala je tu melo me wasiolongnya tapi dia tu nak koto kakak de iya jadi itu puang Allah Ta'ala melo ye wasiolong tapi biasa waktu tanang ko tau pandritero makada ikko carana ko tomelo husyuk matenang sempajang makade gurutta 5 passalam mola 5 passalam ya modalak nanya husyuk nomor sidi jagai pak kitamu jagai pak kitamu yana tu ampai ka tau pandrita mangaji-ngaji jolo ko metama betul karena kita angka 2 talu masyarakat masih jalatu ya ko masih jakit latu masih makoro de to panabatau tabacai wasyams walaili kulong subrat bil falak kulong subrat binas pasura jadi wasyams walaili kulong subrat bil falak apa kulong subrat binas apa surah tabaca maka dia itu pandrita waktu pandrita pa hikmah ero ukui kita ero na jelaskan
Ni gini kita baca ya apa sure. Nah tama mangaribi. Waktu macalak na matana saya kagang kalabunna. Ia lengi dalle oko pengala ta'ala pada way busih. Deni papetu nga dalle na. Iya. Iri baca ro. Si cawe kamu tu walaili wasyams walaili kolong seberat bil falak kolong seberat binas. Wasyamsi bawal laili si depe itu kolong surat bil falak kolong surat binas. Yo kolong surat bil falak kolong surat binas kata palakmu. Iya miro wasyamsi bawal laili mandari deni apa lah. Yo kata palakmu ima nyaman mau malalalalang lo masih ni baca-baca. Iya. Yang penting kada melo ni labu matan nasoi baca ni. Iya tu ya kok kak pesawat yang ada api wetu. Kuro baca. Ya kok kyoto ya dapi, kuro baca. Kok sampakmu itu dah kok masih dapi, kok masih baca. Iya. Supaya ia rodale tadi napet tuh. Pak angkat tu biasa maka dawe malu-malu musa di dale ulan rio rumah aja nama cipi ya nanti ni amalkan dia tuh. Supaya ia rodale itu lina lomo yang Allah Taala. Dia napa ada bombangi pura si mau usuk madodos sih. Itu makira. Jadi itu dimudahkan. Dia tahu ni apalah ibaca mi. Ya apa kota apalah makan jak apa. Nah, iya. Jadi itu 4 surah. Jadi ronak maka dah usahakan. Kemudian oko jenne. Ia tu jenne Pak Bu. Matan reto tu pengaruh nalok ko sampajang. Ia na tu nang kaje nasa tau panrita riolo patareka mero riolo maka da jenne taluka. Kaya na je ronasa jenne taluka. Ia ko bisa limai. Angkalalo je pakai baca. Ia ko napasolo ni napakanja kijolo angulon na tinna napanah kadawe upake mape pacing puang Allah Ta'ala pacing gitu. Jadi ya ro nabaca tapi pak dongam itu iya aku maka dekendri hadesa na tapa bid'ah tu dia agak-agak cuma mapangulo mi maka dawe upake mape pacing puang Allah Ta'ala pacing gitu. Jadi napa mak bismillah nabi sailimanna napa milau dong puang iya 5 ku tapanca jangan ngak 5 iya na pigau iya nungu cacah. Ya naro. Pak iya na tu 5 makai ka dosana. Iya ti makarambang iya tu makai ka nak makai ka jaman-jaman iya tu nama Facebook iya tu nama WA iya tu nama kati de gagah iya tu nama kajallo-jallo. Iya naro ibisai wiaro. Yato kang nyati supaya iro jenne na pacingi dosae okoi 5 ero. Ya na riasa teluka apa namo rusak jenne ta kak dena na rusak iro na papa dongang. Nah ya na riasa jenne teluka. Namo batal jenne ta maka dekat batal mi tapi de panaluka na sabab mangkamo pidonna. Ya na ro purero makalimomo ni. Magna to makalimomo. Iya timu makatega dosana ya. Iya to nakapau-pau iya to iya mato pulukum ya maboro pak dia agak tahu. Nakapau-pau nya tu jadi iya naribisai tapacingi wiye timu kue pule di sini na dosa-dosa. Iya bicara majae po tapacingi wiye. Kemudian tajaga iya ngak ya ko pamulang itu nak ipacingi. Yang kedua tajaga iya ngak timuku aja nak bicara nu masalah. Kemudian berikanlah nur kebenaran di dalam. Jadi supaya magampangi pautongangnya. Ya Pak dongeng itu ampe ketelu. Ya kui patamai inga kadeje ni patamai istirahat dia sana lai rica milime ni patama tapi ingkatowi tamiso ya ro supaya nyawa istilahnya nyawa aja pun tapancaji ka ata yang kasolangi nyawana pada kuru patau. Napa ko to mak julu mata na mata na iya na make kadosana pak iya na tulilala iya naro iya na to ampai ko to mak julu mata na ibaca ni nawaitul wudu'a li rafil hadasi asgaril fardan lillahi ta'ala iya to ko to mak jenne iya panibaca niya na jenne na ko to mak julu mata iya ko to mak bisalima mak bismillah niya to paham ya aja takkan mak bisa 5 tata bacaan nawaitul wudu ada apa mak juluma tapi ni baca ya nah? Tapi tak paham namo ka apa ero deh malah dak tongan satu apa metan ya tu mak jenne jadi
Jadi itu majulu mata apa tuh nih baca. Apa wajibna jenne okuye makanya tuh koya iza kuntum ila sholat fagasilu wujuhakum langsung tuh wujuhakum. Jadi ya ayyuhalladzina amanu iza kuntum ila sholat fagasilu wujuhakum. De itu nakada wa idiyakum de rupai jolo. Iya mima bisa lima de to gang kami pergalangannya apa yatemi angka najisi oko lima angka kamana jisi jadi pacing jolo yana tu ampai mak bisa lima ya koto junur nga katalu ya koto pura matinro namo kadua mi sotane guru takana maje to mak bisa lima koto pura matinro na sama ko memang apa de sero lima kin rima beni mama kayak gondron rima beni jadi bisa gitu jadi agak komai tu makai kana katani ya naro kada pacing mi apa iya tuh jenne dena legana jisi paham ya tahu ahad desa kami berhadas mesena tapi dena legana jisi jadi itu najisi de to na rusak jenne kika yasang pura ki mak jenne tale jak tai manu de tu na rusak jenne ta de minawat di to masampa aja ngapa angka najisi mak dakeri ki makanya bisa wi tai manu tapi aja na tak jenne. Tabahangnya mega po tu tomotot tariulo ko mangaji na tugis sa taymano na so batal jenne mulo wa jenne de na batal de na batal jenne ko tugis sa taymano ang katay cica de na batal tabisay bawan niro de mina coco to masampajan na saba ang kanajisi o koleta ibisay na jisi pak ya tu jenne aha desa kamiasan na berhadas nih tapahangnya Pak mega tu to nagis sana sa rusak di jenne ku de iya mina rusak jenne ku ya katani lama rupa de ka palapi na itu sige say oli na lakay makun raye si barone we de to ka palapi na suami istri kumanuri man sapi batali buang air kecil buang air besar atau kentut moni atau denoni tetap batal Pak mega angkat to puratanay ka nasa deto kare na batal ko denoni dak payasan ang katopa jama taliwat-liwa jadi tak aja takada ang kami tu atu dalam tasawuf tidak membatalkan etau puremi mana kegayasang atu paremanang madari tung kamasau tapi lari lalang ni de na batal dia tu ia mitul lari law saliwang tapahangnya yang katu dan itu dibahas dalam fikih apa makanya itu pandai sini namasuero apa batal mana ya natona ro kalelen apa iya ro tau metu batal jene na tapi ro tau mimongi dia na batal itu jadi kan dia na batal itu kok agama memang jadi ya toro memang tiro tapahangi iya narona koto mak julumata nero na ibaca ni nawaitul wudu alirafil hadasi asgari farda lillahi ta'ala to mak julumata ilau doangan ni makada tapat cahaya ia rupaku puang ko surimon rimungat tak dampang ngisini na dosa yang kau mataku tak jaga ia ngak rupaku puang untuk selalu rindu melihat kebenaran ya naro ilo dong ini mani mak meki pak bicarogi maka dai po tapacing sini na dosa pulo ko mataku meki pak basarai Allahumma tahwirul ya ko mak basara kapa dita pala tak bicarogi bawan ni itu tapi iya rotan nia istilahnya domi apa iya jenne pak kasiwiang ipatamai dong daripada kena nanaki mak bisa lima ni nas angkat selesai dia pernah tapulung kalau masih ge anu itu komporo yase awe tau pa mak jenne nanak nah itu pak iya ro jenne kan ibadah iya ko ibadah ipatamai peringerang itu jadi iya naro ampai maka dah piko caret patamai peringerang iya naro nak ido padong maka dah ya de apa wa playa itu stas pakanya kibani peringerat Kode tapal kamu tu mari bismillah bawan ni no napa ipakanjaki peringerang lori pong Allah taala mako itu kemudian pure mak julumata napa lima gang kasiku ya ko lima atau wenai bisai kato milaudonna
tapancaji wilima atau kulima ia angket tarimai matu kita catatan amal ko kusurumonri apa na yana atau tamo tarimai kita catatan amal ta